Tuin, Shanantu, Bomini. Welkom aan allen aanwezigen. Nós vamos começar com a nossa presentação de alumnonan tradicional de encerramento de ano. E então, eu vou listar pouco, na verdade, mas agora, nesse tempo sempre, me lembrar que antes que se chame mais jovens cursos de música do Nedwin Permit. Você gostaria de dar forte aplauso para Después de 34 años de innovación programa. 7 anos de estar in Holanda, ik heb als oud-directeur de Stichting Curaçao Cultural Centrum 5, com passou por um verbale gebouw. En tot elkaar zo ben, van harte welkom, ook Greta. En ik hoop dat jullie genoeg vanmiddag zullen hebben. Natuurlijk, ik zeg elke keer tegen de kinderen, zoals 2 weken geleden en verleden week, waren kleinere uitvoeringen van mevrouw Thiem, mevrouw Kloes. Laat de nervositeit, laat de zenuwen achter je en ga je gang. Maar ja, u weet wel. In ieder geval, ik hoop dat u allemaal een genoeglijke middag heeft en ik laat u in de handen van onze ceremoniemeester Harry Moon. Nostro commissario ora, joven Renzo Strang, eta na les de piano, seca senhor Everett Thomas. Eta vai tocar para nós Twinkle, Twinkle, Little Star. Nossa seguinte professora, com Danik Henriques. E também tocar para nós, wat zeg je van mijn kinderen? Inicial de nosso programa de hoje, empiezarán com a tocata for de método folk dean. E também tocava nós Alles Blij maakt de mei. No movimento, turma ainda bom temprano.
El grupo de Block Floyd, bajo la dirección de señora Concepción, também tocou 3 piezas para nós. E sabe que o Yuri ou o Jair também toca. Jair também acompanhar na piano. Salmo nog steeds 10 jaar. Dan também troca 3 piezas para nós de autor desconocido. Ni plata, ni oro. Somos uno en Cristo y de una danza. El señor Ernie Gregorios, Jonathan Hortensia. Y con Guerrero, sí, no está su nombre.
Este para los grupos de blockflöte, en español no tiene flauta dulce y en pavimento ainda no saben palabras porque el siguiente pianista Stephanie Gums, que es estudiante del señor Norman Morum. Y esta va a tocar con los pantomime. Siguiente pieza de Curaçao. Todos lleves un método folk din. El siguiente estudiante, Frank Maruf, también toca con nos Für Elise de Ludwig Maria von Beethoven. Frank es estudiante de Sir Norman Morum. Esta es la versión particular de Für Elise. Sonatina número 36 de señor Clementi. El siguiente pianista es Amber Burgos, que es estudiante de señora Tayman, que te va a tocar una pieza que se llama Somewhere My Love.
Alvin Inesia, da estudiante del señor David Matthews. E também toca para nós a peça de Albert Palm, de Vals Aura. Kevin van Berkel é estudiante de Senhora Cruz. Também estou com pieza chamada Blue Moon.